Mheshimiwa Uhuru Kenyatta uraronere niboya a respond mapema nontu bakweria kwa bati continuous loss ya abiashara ba Miraa na kuheana directions kiri atongeria bathirikari yewe kusua njira ila ciatuma Miraa biashara yayo yumba kuendelea itena tatizo ikifuatilia protocols iliseti ni Ministry ya Health umwe na ura ikwasie nyanya sukuma wiki na into bya binge byonde bikurewa nikenda biashara yumba kuendelea. So itomushokiria nkatho nontu ba mantu yau na ndombe nafasi antu betu bamenye musema murimo yo ni rio na bendelee kuthiatira mitaratara eu nikenda biashara bomba kuendelea nao na sisherende nontu rais narona ni dieboya kabisa ati Miraa ibiriko wa treatment na imera bya binge nontu ni tikiritwe kisheria nambi ndombe antura bonde behetete asara ya biashara iu itaru Miraa irathukangacua nara Miraa ya ithirwe nara ya destroywe nontu destroy county commissioners deputy county commissioners na police for ya appropriate umbi numbers na reports ira baritirie ki police stations nontu nende ngwira tongeria batu kwembako on ikweria kubanga yamba dia kuthitanga thirikari na antu bobongo abathithirie in their individual capacities nontu bo seek compensation ya asara irantu petite kwa Miraa na nende iteneri pura ukari dende nya kuongela ati ya kwamba yora budget ikurisio suspendwa kenda bo prepare antu for the worst nontu ba mantu amurimo yu kende la ku insist wora kwina kwari na special fund ya mbeza cia Miraa nirasi no cushion farmers ba Miraa kumanya adverse effects cia kwaga thoko na rao land Somalia na untu kungi and especially kunankana mbesa siumba wita through sako nambi. This is the time kurombo Uhuru na we itenri na treasury mbesa ida itari toa through Ministry ya Agriculture mbesa ni lukiru arimi itenri paumbe osi access nikenda paumba kura sirio byo babiashara yo yathirire Miraa irathukangiru nonto papa inge muno mbesa ira investor cases yathukangirwe paumba goya tubeca tu bakoba kana bakambiriria biashara eu tingi bau yo niombenda ku insist na inya muno na nginga bwe ria mauntu kana antu bawata wa imantu pari yo ntu community kana bangi atongeria bara bethera bari obonde nire itabaumba kuwatanira umwe na muntu kuritangwisi yawe ura aumba kuthithia kuringana na raumba ukinya tofauti na ki mathwani yawe utethaniria na kuringa mubira antu bayo umwe kenda baumba kuunguria ngoru nemu subira nkuromba ngwataniro ndene ya tongeria betu ite retu visit mantu ya katu come together tuwatanire kenda tumba kwithira twina nafasi kwithira twina proper bargain ya kuhakikisha biashara iko protected nontu kigyo katumire tumbo succeed kumania kimbunge ira yari nao yatumire Miraa ya recognized as a crop. So utie competition ni utirio tisiasa ni thai utie murengo ererio thai ni antu twinde amwe kuringe tumagira kiumbikana nikenda thirikari yumba kuthikiria na yumba kwanza kirai kia kana kiriro kia antu kia betu ba biashara tutikumenya ati Miraa is a scheduled crop, is entrenched in the acts, in the laws of Kenya na uti muntu umbo michinjia na ngaya choka parliament ringe or otherwise ko president na thithirio ntuboya ko governors na county commissioners na county commanders baraba tribe kuwe uwe buba president ntuko myakethea kabari ya Kenya iriku nontu mwangaru arero kire kuri ngari ko wati still tiramba gukinyithia Miraa kuri ko wati mochitete bwa Mandera
ninge chitete Mombasa, and I'm wondering in Kuriara koki akwethera ra curfew, I mean ra lockdown irekirwe Nairobi utuko ya themwe kwe kinya themwe tiere ndaka 15 road block onirari all those corners ya metropolitan ya Nairobi, but kwe county commissioner na commanders boba tira iberwe na mwangatha iba kuwatete Miraa. They should respect the presidential order. They should respect the constitution. They should respect what the president said. Nontu bobo achokere karingi koke akwethirwa mireje ni ratura iri kashikiro na netwire yekene endi muntu akayukia sheria njarene ciawe mwanka bakarita Miraa rorine kana pick up ne na baka evia, and I'm sorry to say ire rare makuya ibareta bakendia na ntubo bakira wa will seek compensation of the same. Na together our president or anybody else, it is our legal right na legal right ya murimi na mubiashara uroi Miraa yewe ira ya etherwe kana thukangirwe and demand compensation na tuka support ya ntubau na better line u senator wira begthero benda ombi numbers na tumenya ni bao tueta kotini kweria kusiki compensation kinya tumeme tuonde na TV cionthe ika ingwa Kenya raisi akamenya bura burere nturene raisi ai mantu yawe ari antu bawe ngiraundine batura nturene na ntukwira twaririe ibelesere raisi ura toua kinyo tha iuru akamenya bunkuwa na tika nkwarege Meru ari antu bawe ba intelligence bakaumba mweleza. So mwisho sasa macho yetu yanaelekea kwa governors, wale governors ambao wenye hizo counties walichoma Miraa. Sasa tunawaangalia tuone venye watambievu besina na watu kaendelea kulikasio mwanka tuone ambrari kwita mbere na tubara inyilwe Miraa ira ithira na bare tasara sana bare duanke na batari nkia bakumba kona bya konende ne misio na family sio kwita buboya no ntuthai na bakurira batikona bya kuria lakini ni buboya no ntuboya tarire uru ni kuromba ngwatanio kira atongeria beto ba Meru County na especially barabo mitembe rete itaragwa ni woni ndawire ni windetherie kuiro kwetu ni iko na twina ngwatanio na tukure ya antu beto bato bari kintu kimwe batongerete na senior members ba parliament para twina bwao ito basogere na nkiwa ngwatanio nete na mbere rete itaragwa nora shinda kana no baba shinde ni antu ba Meru ni antu ba Embe na mwathani atharime president ete na mbere kututongeria ena atongerete ni kirundu Murungu na ena kyao bitu turu kinkorone thai atongeria na tukona no tuthikira tumwira iboya na nende biashara yetu Miraa tukona yeta boya tene ya Kenya kou iromba ria tutina ryo ya tongeria ni ati itutu mawaziri wetu wa biashara ete aranirie na president ringi amwira Miraa nende tukuwa iboya no tuigeta Meru na Kenya yonthe boya, lakini Somali still kwina thina na iyo market yetu ira nene ya Miraa kenda antu betu bombote atukankuruki otuishoka shenkatho no ntuba kwithira Miraa egeta Kenya.